You can bring your giving, your tithe, offering. Come to the altar. May the Lord, hallelujah. I'm so you kind of come and see the day. They must be making the brother Domo. Must let them to man in need. Amen. Be on live stream, are we? Are we connected? Okay. Thank you for my Don Pulu Tugari, Sanon di Solikambo, hallelujah, non Kalani Bhagavambo, amen. Amen, Masman of Aglo, thank you for the Turan and Kevin Sinidai. Tamanando, the Tansere, or the Tansere, where we must be the brother of Mosratuna, Solka, Mosratuni, Mosrak, the man of World to my Mosrak, the room I beat in the woman in the level of the one in the London, to my Chishu. Hallelujah, the coming to see the guy. Dove che le tansere, come on, so the kind of coming to see the guy. Go to the car, back alone. Amen, 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 amen. Oh, hallelujah. Domunia
ni mami ko ni mami wado ni kemunika na ni kuto na ni sirau ni sani mami ko ni sani mami bunga ni mami ke la ni ke satu mami ni bulan na wale usatura ni mami kalule na kalubina na tigin mo ni na no kimi tu na tamni na kalo vai soso no lotu mami lamai ki kimri bala ni mami ni te kimri chopa ni ni kokoa ni sani mami kaludun duanga saset tali dua na huni mata ni simon go mami kaludun ni kimri chopa na tigin no go mami bala ni kimri na ni tu ni kalo kawabundo ni kalo ni kamano na kedina no ni na langi no ni na no ni na katulo mami tamo kosma kumata ke muni hoti bono ni bata bata nani rolombo imami wale ni ke muni chula ni mami kolo na kadi ni shiri ko bila wale busana be ka ta uwa na ni ma dawa imami wale bila tana kolo na ni ma dawa na ko ma ni shiri ko na wale na bula na wale na koko na wale na mata bu wale ba dua ni mami kolo na mai tula na ni shebao ni rema na kolo ni rema shikata ni mami bula ni klana ya wiki mami ni klana na nani ni wiki mami na kolo imami sawa bata mai na kabini kuwa ni mami ni teke muni choa imami ni tana na koko mami ni tana no muni le guardo taki mami la mai ni mami bambao ki ke muni na ni mami kolo turaya na muni mama itu na sile bulu ko na muni mami la mai ni mami bambao ki ke muni ni mani sane mami kolo ni mami buni koko ni mami nui na kolo na be ka na turaya tu na tamu no ni tomata no ni vanda na kotumai na soli na kolo mai man rali na ketini vika na wani asile vikima ni avako loma tikima mikina imemsakuto mena kolo vikima mai silia mai avil bilati kimnikina na buni la daka wani sile vikima wani sabai taki tikima mikina na kolo kena wezori kina na dara ni loma muni na kolo amsama suta na dara ni loma ni na lotamu na vako loma taka na lima bani dua soli ni kuwa turana solia mami saba bota chama na muni bosa de kake de mami solia ni kuwa mami wabao de sini mataki mami na de kake de mami taiba na kolo mami na tauda de sini matana de mami kolo bila bala sana de kale de mami saba do tratura de suso lotu na vale na velo mai na dua bata bila vale na tra bata bila vale na mami na bando bata ki mami na kolo mai do kame mami Maro tata mai na kame kumi vai na klo na kato voke de rame no ni so lotu ela beti me rokogi chomaki na da muni mali klo na vale usana singele ni kuwa na vale na ela bandua na vale no muni bosa na lutu na mali klo na boni kuwa e na roda ni tu mai vi na shamba ni na rane le ki mano rane ni mami bola rane mami ba sama na ni ela ki mami na klo ni la no na klo ela mi sala mi ni kuwa na ela na reni kemuni na ela na suki kemuni na klo ki mami na suka ite tuna me ki mami na bakla ni mami sakatara ki na ni mami bola na mami klo mami bola ba ndo ni mami ba na ela ki mami Bina vale usana kola kami kuwa. Mami sabi ngoma mami sabi abili bina taga na vek kao ni na baro taga sini kuwa. Ina tuantani na vek arabi ni kuwa na klo. Ina tuantani ina bosa vek ni mami. Ina karai na vek ni mami na klo. Ina rarame ni nomu ni bosa. Bina vale usana klo. Bina vale na nomu ni kimiara. Bina vale na nomu ni santi kwa ki mami. Mami sabi ngoma na klo. Mami sabi abili bina taga. Mami sabi maro taga ni santi wa na sigaleluni. Zame bako taga na yada ni. Mami ke masu sena ni datani. Yada muni machisu ni mami kurana. Mani sani mami va bula ke na duan. Amen. Nós tivemos na redução na Kabini Kurana. Kami kita boleh tadi share.
mo, may maliti ko matikiyaw, ano tulong mo, ay yaro din na may mantil turanga, koto na tempelyo mo, dahil yung na yung turanga, ray, tawagin na wedi, dusiti ko, nandaan turanga mo, Jesus. Nanda, pakasalutaki, nanda, pakasalutaki mo, when we partake from the Lord's table, we do that in the remembrance of Amen. Ikato to ba ba ya to ba sa tengtela menda. Kaniya kanto ka. Wa sa tengtela menda dikirikana. Bera ninda todo lino menda ko ite. Ati ke ba o sendo dikariko, sendo to katela. Nara basi kilo na mo basi kilo to mate, basi kilo na mate serna. Ilo kakati wikenda, ilo tan kornida, ilo basi tina dua, ada rusuh dua langsung, apa salah tan kilo ilo kornida, ilo belajar bimbi, ilo kami turana, ilo bikato do berusi. Udah kini kira nak kami sini dah. Dikali kalau usaha menunggu kira kalau tu dengan mati turana, nak kami sini dah. Take a moment, examine your life, amen. Confess all your sins to the Lord and ask for His forgiveness, because we have the blood of Jesus and we have the promises of God. If we do so, amen, He's faithful and just. He will ask for all our sins and cleanse us from all unrighteousness. Our God is a forgiving God. Amen. Shed blood was for the cleansing and the forgiveness of our sins. You can take a moment, just do that, and after that, I will ask Brother Cyril, Brother Cyril, and again. Masukin kanda, abon sudah temperatura, kalau sekian tercungan mati kilo, emene kami sini deh, kami dalam kaba. Waktu sana abon tura, kira tura, biru sudah mengkoti koloda. Kongala ada kami sini deh, hene, nono bagai kina, halu tunggu temperatura, instead of cursing, lalu itu ada blessing, halu kaya kubu tu juga, halu biara tu, and abon nono. Amen. Não liga nem kenda, mas não digo kenda, mas não vai numa. Talvez não vai cair ela, não me catou do ela o trume naturana. Embeleta, não dá para mulher, o kenda não toma tempo agora. Já o catino iko, amen. É na luto da galera que eu ensino. Aí se ele se lutou no máquina lima, e essa moça tocou ele nem carnaval, e não dou no meio do kenda. É natural o tisu, no sota de carnaval, cada dor no meio do beiko. Eu não dou no ar lá tá.
Kay na mo sinundo ng menos utawa. Amen. Na mo sinayaruma na madwa na pila na yaki kando samay tautong dawa. Yan sana naman isaba ka puna na klo na nararawa kina na matutong itaki. Yan kaya na naman ang tama. Mga puna na klo. Hallelujah. Siya kaya na mga puna. Amen. And the mga puna kaya na naman may rawa na naman may tutong itaki. Yan lao pa yan na hukum. Amen. Kaya ano mo Diyos na mga ko Ibu sa sekretary na nalay tutong itaki. Sekretary na nalay kama. Sekretary na nalay mga rotaki sa mga rotaki ko na mula. Yan ang natura na. Yan ang bibira na mga ko Ya sa mga rotaki ko yan na buko ni nota. Amen. Kaya na disulit mo mga mga itubig ka na nasa itubig ka na binaka. Ya. Amen. Sa mga rotaki ko yan buko ni nota. Dali na yaw. Kaya ba ito ko ya. Waro lagi ko ya. Amen. Ya duna ulo na isalo. Wa botona. Amen. Ya lo foca na serena. Hallelujah. Ya na bimo bota ka ya do kwa. Embeleta no nome de Borbola. Kasa bukuti na buku no nome de Borbola. And the sasreki na buku ni nona tutu. Amen. He was punished so that we can be free. Kapa mulai and nona ba kana kuita tani. We are healed by His strength. That is na healing sarana, physical healing, na emotional healing, na spiritual healing. Amen. It's all in there. You know, na wala ka ko kina. Natura ka kami siya. Diba ka tama mo? Meta ba na nubi ko ay hallelujah. Natura na nalay. Lucia na natura na wayni. Lucia na na hallelujah. Amalat kina na mubakasa. Bayan tala na mubakasa ba? Hallelujah. Mo rabu kina na klo kami siya dai. Nabi siya na kina biganda. Ano natura na ba kina na wayni? Sa sureti meda. Bayan takbata na tore dua hal doi wara kwale lai e me ro mo tuena mo to sutirara na tube kana no letal siave ene kamishita
Isatoro na mandai turago jisu na bosa buki vera tekina. Asa apa bina taka wan kroka dia kaya. Wena mo sandobi, wena mo sasole kundo. Do boya torbo. Do boya no biokina. Asa toro kata lagi na biro. Sa oti ne boya kaya saka biro mo. Se kwena bela le tumo ni klo. Sa tau te take no ra no kena. Do lukina. Do boya torbo. Do bakar bumbu. Ente boya torbo. Menda boya no makina. Yes Lord. Atura. Okay na muna kaya no lai no biro. Oti ane ko bina ta turana. Ena no sa tomata ba mulai mo bisor ba. Ebe menda boya tato kina kami sini dai. Ena ba ka mate jale kin. Na boleh turana, na boleh mukaiwar. Hallelujah. Na boleh nawamo. Hallelujah.
Hallelujah. Kami nak sekali kami nak oportunidade então kita foco kita berjumpa another minute to our Jesus. Praise the Lord. Kita akan praise and worship. To God. Hallelujah. Bagi kita na, bagi kita na, kita berjumpa. Yang tadi itu dalam Jesus. Lord to God. Lord to bina kita doa. Berani kita na doa. Kita berterjemah untuk orang-orang cuma itu saudara. Tuning in, kami orang cuma yang kami sini dah. Istri mulai dari kita bagi gol, baru tu bermain piti, aberi gol, amen. Untuk kau balik kembali, kamaru tera nomor siapa cuma main, dia orang leva, iyo. Istri yang kami sini dah, ini masuk. Menawarkan untuk kembali balik sana. Itu ramai yang kami sini dah. Kalau ni kita dari kami sini, tu dari waktu tengah. Dulu waktu tengah awal, tua.
binak. Apart from your tithing offering, and sa boleh juga beda untuk $1 kena ya bayar ba. Amen. Ono suli mission ya. Amen. Masuk cumai. Awal tak cuma main suli, suli tengah main suli. Go to the mission of God. Suli tengah ni bukan member na zani na mo biti. Sa normal dulu tu rumah sa hoti. Sa mampu dicubikan dengan dari mission of God. Yo rendu dicubikan mo sa na hoti. Glory! Many. Ali mana berbuat satu lawan, anda tahu kan? Dorong, Orang kita bersuara itu motor dengan dulu suri. Lihat kaki bahasa dengan dolar, sebab kau sering lagi. Awal orang lebu, tersedia. Malu itu kina di bawah Indonesia, kina bangga dia di sini. Kalau itu kina, itu nama dia. Kami melihat orang suri, ini sudah mula tahu. Iki beliau ni turun orang lama ni suri. Lalu yang lama ni suri, lihat yang mungkin tidak. Betul betul lalu tu tak apa, betul yang terus kau, ya. Na revelation of Tosha in the mouth of first week of April, Peleta, or to Spanish, to terus policy or to Sakarachu and to the Sinner of Hawaii. Don't know to buy the life from 5 to 7. Yeah, as in the tribe not to the worship. So, you talk about the Lutia and Tosha and you. Bukan na doon na matay maraw ng buhay pre. Ito na ustara ke. Kaya wala itikay ba kamarwa. Nabis sawya, kami gamitan. Saan kayo na chumi na bis sawya. Na wala naman domingo, kami na WM so nito. Ano to ni wala siya pre no. What na they will be liquid for Monday to Saturday. Bisa bawa kita kalau cuma nanda, enak ni nanda lalu membela terima belum tak kita tahu lagi lalu. Email boleh terang boleh naya boleh pula. Email nak kami cuma itu sampai kalau cuma mereka. Email boleh pula ada lebih minit lebih sekuat itu tersambung dengan sah. Kalau cuma ini terus cuma orang tak. Lalu orang boleh tematan. Melalui sebuah turangan. Kamu lagi nak boleh sesuai mata di turangan. Amen. Ya dalam teman-teman di surga di bawah mana, baru cuna pengobatan yang tahu dalam sumber di bawah pengobatan dan bagi orang yang terkena turangan, amen berorina. Terkena cuma kita dalam terdapat kena turangan, pada samai kiu kino kena ena, orang bilang kena kena orang turangan. Mas baru buka segini tu pemikiran, teman soal baru buka. Isa mo get politik talaga ng mga bugo at natiwa para din malabay bitin mo naman. Amen. Ito sa susunod kami kada dan kami sila. Ano bi kay kayo weekend? Okay na tugar tani berto ro mo kami sila dai. Nano ang tugar kami siguro to program na praise and worship o may tuwa tigirto o mo din do na so binaksaran na moa. To apos na mga worship tirara na moa. Amen. Ito ay perkistelangan pagdudugo ito na Filipino. Amen. Nasama ka tayo na facility as living ka na naglo. Nasama yung kikir cuma kita show. Hallelujah. Kami sila nasama ro cuma. Nandang na sa bisaw. Kan naman na kaya ako na ito na runa klo. Runa klo ko na Ryan, bimo man yung sa tingin mo na nandang ito. Kami doon na praise and worship. Amen. Ito tolosan nga may mo doon. Ito man na naman video. Yes. Itu salah nama itu sasiar sama. Kalau kita masih di mulai untuk baik dengan kerja nanti usaha, karena itu mulai bikin nabi memani ruang, pada tiga bulan depan tak bina dengan nonton. Amen. Demi kita dari sana pada sini. Haleluya. Kalau kita dorong ibu nak kami sini dah. Amen. Oh,
máquina, amen. Kami sebentar kami kuat, kami sebentar kami kuat, nak balik Sarah. Apa ya? Amen. Nak balik tu dalam praise and worship, nak balik na pelajaran, nak balik na melodinya, nak balik na ibu, nak balik na dosa. Betul betul kami dosa, kalau kita teman singa nak kalah, kami singa nak balik bersih, nak kami tentu praise and worship, kita cuma nak kalah dengan tadi. Pakai baju bisa kan tiurawan na lutu mo, kalau beli nak aja baju ni, praise the Lord. Namun ni tiurawan, di sini lah Las Vegas. Amen. Ni tiba ke bisa apa beli nak teki. Naka. Amen. Apa beli nak teki? Terang apa nak suka? Amen. Kuat terang sacrifice terang apa yang ni. Haleluya. Kalau sini lah Las Vegas, kalau mai tiurawan Tabi Fraser, Rabo, yes, Sabah dalam Turkiye dan Indonesia. Amen. Kita kalau orang berdoa kami sini dai, saus tu kita nama naka. Kita hari nasi ni balam sama dengan. Terus mana orang lesoni, praise the Lord. Kita orang lesoni, ela madiu kita kile bekada. Kita wase ono. Kita rosu berlima kita terus sana bulu kapal. Então, na tobi pequena, e maleta não tornou e punau, e na cabecinidade. Mas aquilo que não hace ono, que não é roça no lima, que não torce no mundo para essa. Sabe que não hace de bola já. Vas a cune. Ina kira ime na bagaron tagian. Ongo na buna o sakaki na bekim do. Undo kakuni loma o doda. Wana turanga saranga o tisu e bos timu. Do kakuni loma o doda le beleta na mundo bula. Ina kamundo kania. Sena kamundo uluma. Sena beleta na mundo. Sena kamundo o sulu kina. Sena lini bimbi vake na bula mai na kakana. Kena yango mai na sulu. Jadi ke na bula ko sulu na kaloveiko en bimbi vake na bula ya na itemu ni bula mai na kakana. Na yango ko sulu na kaloveiko muli na kaloveiko Bimbi dake mainai sulu kene bale bo kema sa suli na kru ne mobu raro sarwa mo sulu mi sa suli ko ne de ne bolo ko de o chiku ko sa ngai raro sarwa bakani si kan bimbi ne de ni bula o de suli ne de ni bula na klo ne mo Amen. That is more important. God did that. Sampai roro wabe bo sulumi ko sulumi la. Sampai roro wabe bakaniko. Hey karoro so sumi saro wana ena mana klo. Life is more important than the food. God gave life. If God gave you life, He can also give you food. Amen. Dusra roja sebenarnya. Dusra mir mana mana buka. Essa serni ndau kakaburaki. Setata musuki. Sedau kumula mata kina lolo. Ya sabakani tikna. Natama mundo bagalo malani. Dosa serni niya bagaleu ngari sala. Mai be ira. O vevi que mudou de Salomo dova ela dava de bacuria aqui na vagalele na singa e não na mula. A dava na mula do Salomo dova tá aqui na lechu. Do Salomo ele manda ele singa o de bicau. Que não no tu essa cena de ataca se talia bacata aqui na não lechu e que o sacado que mudou. No Salomo ele não nem o que lá. Essa cena de lechu tu toca sala. Leva kata kira sini kau
E ke pakasa wa sulu ba mo le klo. A do ni bibu nua. A do ka mule de dai ka sa ele tale. Ani ni mutaka. Isa ba ko mai no. Ene singali ni ngai lewa da sara no no kawai. Be ba sulu ke do sa le lai. No do ba outra. Ba mo do ka ko ki ni lo mo lava. Kaya dava e kria, se dava e nua, se dava e ba sulkina. Ni sa do ba sagra bi ka ke na o. Kai bi mate tutani. Ya sakila tu na tamam do lo malani. Ya. Ya bi ka ke na o re kendo. E do ba sagra to mandana. Mate tuni klo ke no do. Kan soli bi ken kurbi kendo. Bi ka ke na o. Kwa mundo we ka kukina lo modola me mala tersingi mutaka kanisa gai tiku tala lo modola ne ado makina sa kosoti inda va kuria lo modola kina be kin singa ya ndo krebe na ndugu kisome na masu naka kimami tutale no nomri serao na mami klo yawe ke oni ni waktu katela na bado nai Baru beberapa orang nomor bosan. Saat tambori kan tahu ni mikir ni nomor bosan kalau kaya ni bos mikir mami, kaya ni nomor tamu, kaya kila ka. Isu lebih dalam lebih mungkin dendai lebih romo, boleh romo cuma langsung kebagi lebih lah. Kikran nomor balik lot bina monggo. Berbagi rumah tak kena nomor bos, bayar mutu tak kena nomor bos, bayar tak kena nomor bosan. Kalau tu tak kena nomor bosan kalau, bina boleh nomor tamu. Ya udah nomor tomato que va a dejar, na vale el nombre de tamu. Aleluya. Que na roi que de nombre boss, na vale el muro besau. Nombre boss que clo no mikla. Se do super tale vale no do no, na do va dar na bi ka ko sa boss que ni dai. Mira mas ka que ni na lai lai que no go ro. Mas que na do mina chisu de va ko ni na do na. Amen. Amen. En do muro tiu mo na do no muro. Na bula mo e da rawa tanga mai buana klo amen amen kada tiu tanga mo na bula kada kila ni bula lutu we are here in a fallen world we kaya kina shani ne bakata da na baka ya na bula mo tu tanga kina ni kamula da bakata we kana na dele soli Sabu tikini na manu buka, ibe buka yake boli, ka, baka ni ilo tu na kalau, melo mala na kalau kaya, buli kana kene. Tu terana na biya ni buda. Amen. Ka buli terana na kalau, kaba sulu terana na kalau. Tu terana na vo, zoni mendelana. Eba basi kana mai, yero ta kala taliani. Di waktu ya, kaya buru-buru waktu ada buru temata. Eda dah orang ada temata, kaya ada buru kira dari singa. Yang dus minta dua baik kena. Temata lo tidak kami sini dai, anak bosa na kalau. Praise the Lord. Amen. Na bosa ni kalau tu kira na member, kalau yang buru kira dua temata. Eda buru-buru, kau nak kira na member utama. This will be the title na bula taka niko sa kila na klo. Amen. The life that you should live when you know God. Amen. Amen. Kaya matay ika mo bula taka mo o kakuha ni lo mo taka ka mo bula kita. Praise the Lord. Amen. Eu quero que eu li etado Ako mo ako, abing kimuli. Matamatali. E talusa. Saka. Tikini ya rosa mukali mani nonda le soli. Wana kaya tura mo chisu. Ngona buna. Wasa matamay ko na makasama ko chumay dak na balata na yan. Ilamo. Sina nung garaba rulo turanga. Rano garaba nga dua. Kalau anda bawa itu lagi tu buat therefore, orang mana? Saka kita ni kemdom, untuk kau
kakua ni loma ova. Me beleza na mudou mula. Ena ka mudou kania. Será que a mudou? Será que a beleza não mudou? Será que a mudou a surukina? Sa sele ni bimbi que mula bai wa kakana kena o bane suru. No kali kene dai e tamu sana. Tamu. Praise the Lord. No kakana ka bisini dai que vai subir tunikla. Na loma ova. Dai para Filipai que vai ser parte que ne ono. Kati que não pôr o meu Filipai não kakua sara. E não ova. Ya tela ne boro do kakua sara. E não dá mais deixa do não do tu. E na kakela. De volta kakela para clo. Não mudou querer masu. Que não diga que na vaca miliminaca. Oh, hallelujah. Au mali que vai mali ni lomodola. What is anxiety? We don't get a definition of no. Don't tell me que vai melhoroni. Anxiety. Era o robô veio cair na batica no ar, yeah? Synonymous word. Você veio cair se robô todo bar. A disturbed state of mind produced by real or imaginary fears. A disturbed state of mind. Maka sabai segini tuminaha. Basicaya, may namula ni Rere, kaya baka sabai tinga siya na kaya Rere bagindina. Doon kaya ni Walekay, o Rere, baka, may baka puna niko, baka sama bili dayak. You get disturbed. Don't tell me can a definition a state of mind where one is concerned about something or someone. No muloma le tanga ndo tamata sin no mulama taka ndo ka. Matana no murende. Sa diu chico, o dia sala pas diu. O dia sala sala my eviction notice. No muloma o tanga ya. Na no bakasa ba bile na kina. Amen. Ya kabi kene mo tamu. Na no mo do kabi kene mo tamu. Ya ni bo mo da. Gota la definition mo bele na wali. A sense of uneasiness and an anxiety about the future. Scripture indicates that such anxiety is entirely grounded in a lack of trust in God and His purpose. Na kina. Sa sena me kuna mara na wana you do not trust God. The moment you worry, there is no trust in God and no. Sabah. Amen. Namula la mawada. Ina da kota mai namula da kota ta namula ni mara na you wana kro. Salah mana sa sen sana. Betul yang dalam ni nombor mana? Amen. Kena betul tu kami nak berkali. Ini dalam kita dalam orang na buana. Put your trust in God. Amen. Put your trust in God. Sana yang kita turun Yesus. Mereka pula. Bebantabu li kenda, se bantabu li tisepeli, ena bula ni barana li wana kro. Kira rusu mukono, bana ta chikino kwa manu muka. Do sarabi na manu muka. Look at the birds of the air. Ona la bela milbeli. Do sarabi sa na manu kwa mutu kwa ni waswasi. Kalau salam wali tu mana cakap salam? Pulida na leso ni mahara lagi buat aku. Lagi ni mana? Sekarang itu na nama ni raisi. Dia berkata ikan na temak. Amen. Kalau lagi negara lagi kita bagi na raisi.
Tunaona kusema vile mwana mwana era sema ndio kaburaki. Senda tata musuki, senda kubura mata kina loro. Ia sabaka ni ile tikula. Na tamamdo. Gonna loma lani. Your heavenly Father, your heavenly Father, your heavenly Daddy. He's the one who's feeding the birds. Prepara voi con lumena. E la povera non te ok, ma pure la essere nella data che non è colombico, brate ne una moda. O satano tu non te lo con bio cani qua sema chico. Non mo do beba la sa buki na bio cani. Hallelujah. Ma non lo moda. Sabi na katara kolombe dongo ya ni lingana. Sabi na katara kolombe ba shuru te iko. Sabi na katara kolombe ba kani iko. Hallelujah. Sabi na katara kolombe ba ro iko. Sabi na katara kolombe suya na no da laka. Sabi na katara kolombe suya na no penais. Sabi na katara kolombe na na boso. Me firma te iko mai. Pero no ho tiko. Amen. Look at the birds of the air. Amen. Praise the Lord. Katiwabo, those are 7 in the air of our level that Sarah, my way ina. The Kerabos Mamma, the Batuno. And aren't you far more valuable to him than they are to God? When it is compared with the birds of the air, you are far more valuable to God. Amen. Amen. Well, I value people. You're part of this church. But to God, you are far more valuable. Come on, we say, Yo. how was it? Come on, and get it. My water clothes command of our Roman. Argument go chike. The rabbinic argument go chike. Argument what is true to the lesser is more true to the greater. The birds are lesser of value to God than us. We are much more valuable. Amen. But yet God is taking care of the birds of the air. Amen. What a clue. Okay, this is something there. Sera, ukuta na wetu. Wale ni watu walitokea. Toka. Tani kenea. Yuko, wayamaza waliusa mbele. You're so valuable. So whatever is true to the lesser is even more true to the greater. Amen. If God is taking care of the birds of the air, I want to declare in this house, today, the house of God, that God is going to take care of everything about you. Amen. Amen. Hallelujah. And a somaraka. And a soma. And a Amen. Amen. He likes you more. That you are more valuable. Amen. You are so precious. Yes. That's why Christ came and died. Então você era no nome de Cristo. Eu te lhe desrompe de coia. Era no meio de tudo Cristo. E me tocar na água não mata, me tocar de uma de que me mata, me baleta no meio do Cristo. Era mata de Cristo. Halo de cai muito tudo com Cristo. Não soul. Não spirit. Even your mind, your emotion, they all came from God. And if you don't catch it, one of those bicycles can have no room. Yes. One of the baby killer. One of the better killer Torah. That's your value. You have eternal value. Hallelujah. God is concerned about you. Yes. Understand?
Tuan na fridge. Emily. Praise the Lord. Amen. Okay, buka kimuli mo. Kimuli na kimusima na kanina mo termos. Oy na naman manubuka. And send the long wall on the tanaka. Amen. The birds of the Nubia, they do not worry about their food. It's not in their mind. After all, they don't bother the chicken. The man who look at them is selling to another vocabulary. I can't want to worry. Their anxiety. Now, let us tell you, they can't. Sini kini bal-balan, sini na lepas sangat na kena, sini kini bal-balan. Sini kini bal-balan, sini kata man buka, sini kini bal-balan. Hallelujah. Baru tak na kena. Kasi itu bila nombor di rumah orang. Amen. Mana mau sandai begitu kan kau ni? Sandai sandai mana. Ini semua orang. Hah? Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Untuk berarti berarti melakukan bangun. Sendo velho, cara, não é personal. Só que como é? Amen. 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 Hallelujah. Amen. This is a rabbinic hermeneutical argument from the lesser to the greater. Bird is of less value, God take care of them. You are of greater value, God will take care of all your affairs. Amen. Amen. You better receive that in Jesus' mighty name. Amen. 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 Hallelujah. Where you go, because you're greater value, you're going to clothes. You are created in God's image and in God's likeness. Amen. After we can remember that we have to make it something tissue with a fire what you can put. Then they will tell you, sorry, but I'm not going to see some. But just I told give me a coin. Sangay, talk sir my word. Sangay, I don't want to tissue. They tamaki they said to whose image to ya, Nila. To say, she says, I got to it. To about those should be sisa. The casa de sisa. Eda, the show you want to close. The casa nona, na close. Somebody told them more. You carry the image of God. Amen. If you carry the image of God, Nambula boy, you show you want to go. Amen. Can you know value? Amen. You know your value. You know who you are. You are created in God's image and it's God's life. You carry the image of God. Therefore, give yourself to God. You know, just like I show you now. Hallelujah. The image God you get two pieces. Me show you that pieces. Me show you the other pieces. Some are in the weekend because we carry the image of God. Hallelujah. We give ourselves to God. Amen. You have more value. Yes. You are created in God's image and in God's likeness. The same argument. You're ready to know that person carries an image of God. And it will tell you. Kawatara tura. Ya mother tura wa Jesu. And I'm gonna and I can receive it. Tu é homeless tu. Kakuri was a man. Tu terá no único. Kakuri was a man. Amen. Because God values their life. Amen. If God values their life, He ought to value their life also. Amen. I will give you have you seen that? Because you are valuable. We're going to come to the world. We're going to come to the Mosina into an arrow tamu. Sana da sanga mo into the Italy. No sacco to will an arrow tamu. Amen. Raymond and Columba, Rizal Pan, Alon and Arrow Tamu Bacon. Raymond and Columba, Raymond and Columba, that you have the Holy Spirit. Hallelujah. You are so valuable. Amen. Come to you the glory, come to you the Sarasara, come to you the Julumu, come to you the power, hallelujah, come to you the prosperity, amen. You're so valuable, God will take care. Amen. You are valuable because you are sons and daughters of God. Amen. Hallelujah. Amen. Now,
Quando tu vai te matar, eu não vou tornar. Mas que? Nem tu vai ter clou, nem tu quando cai ver aqui. Quando é verdade que vou ter que colocar. Se ele der uma sangra no material disso. Se ele der uma sangra no lama. Se ele der uma sangra no campo carquina. Se ele der uma material to be clone. If there be no righteousness, that can do not worry over the material things. Amen. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. That is more valuable. That is the priority. But people in the world are changing the priority. The priority to seek things. Amen. Accumulate material things. Accumulate wealth. That is not important. What is important is the kingdom of God. Amen. Amen. The worry many people have over the material things of life is rooted in a low understanding of their value before God. They do not comprehend how much God loves and cares for them. Amen. Okay, na romo toda, kuna sini rawati kinendua naka. Pili. Verse 27 in the lesson. And who of you, by being worried, can add a single hour to your life? You cannot add an hour to your life. Itu way ko sino na vambalam tak na mustakis. Amos na mo na do cubic, 1 cubic. Go. Masino na may vambalam tak na mula. Sino talaga na may vambalam tak na mo embak din mula. Na romo doda. Ay boloda. Ay bolodo. Romo doda. Wala sino na watikina. Endura ka may wanako. Amen. Hallelujah. Namoro may balboda. May bakan bukai. Kami bakan daru taki. Toro na sa juga. Worry is a sin that is self-defeating and useless. Every butiko. Kalau mendengar kalau nama berapa? Okay, taruh mana? Nilai jomai. Kalau si, aku nak kau. Wayau cuma. Okay, aku komentar wayau. The sin of war. Yang kata nak. Nada apa yang berkata? Ausai, bol lagi nak buat aku. Nih, asal saya bol lagi. Kemana balik nih bol lagi tu mana? Memang tu saya. Uciamo lutale. Ya, non lo modo ya. O que ba respect ele medio. O que ba lukia. E certifique. Pero tu sa sinu no ka no nota mo kina bona kro. E a que no no esti. E a que no na unbelief. Shano trust aquilo ko. Uciamo ba no mo te kiao. Ba no mo te kiko. Apart from sinning against God, that is, sama lang naman ng mundo kaya matake kwala ko. Ucha, kaya bakit ko na sele matiruwa. Kaya sele tiko, kaya manda mo na tiko. Betul tak? Sa sini mo na kaya na sini mo na ko. Como sini na como sini mo na mundo rede. Kasa na mo ya ka tiko. Ela dino tiko, na mamala tiko. Ela mo na pressure. Ana dulu kira. Ana lagi kira no mula. It is self-defeating. It is
sangat itali tengah nak mana belum bawa. Ya, kalau tu disini belum bawa tu bikin belum. Kau memang di tengah nak belum bisa boleh cuci. Amen. Kalau mau tu berkat tu membentur rumah kita, tapi mati bunga, mati diuto, tu berinda, kena fi mati teleso, entolah mana kena katumba, bukan ikut lawat kena pulau mana sahaja sakit nang nungo, bosong mata kena katumba ni lama oba. Kamu lama katumba, ni mana lagi mana klo, haleluya. Semua terjadi katumba ni lama oba. I'm closing the door to worry and anxiety. I am opening the door to trusting in God. This is an open door. I trust in the Lord. Amen. Amen. Keruni, bakasam ikenda. Kekerut terengah di kamar bagai dora. Maka sakara tu mandar matin tu di kelo. Yo, kena nona yang betul. Ausana sini kau tiru tu mana lili. Ausana sini kau tiru tu mana doa bat satu kina. Na lesu ni watanga na sarmo. Amen. Praise the Lord. Na lili kena sini kau tu doa tu sama dengan doa mau tu tak kalau tu su. Waktu sama isu tu artu satu tu. Amen. Amen. Betali kato tu kalau bawa doa soromoni. Ini sini wosim nona etik. Karena tu bila kata kata datang macam status. We wanna look royal. We wanna look regal. We wanna be impressive. And understand. That's why Solomon blessed the choir. Memburuh kita, melebeti kita. Ya, hari orang kata mukai kita, nak keluar ni, nak kita. Amen. Nak keluar ni, shoot kita. Ena tu toca, hallelujah. Ena mora tamata, hallelujah. Brethren, no. We must shoot the call. Amen. Ena sawala ena, ena shoot wao, ena shoot di turana, wana tocar, ena shoot di alo marmulu, ena shoot di musote bagande, ena shoot di alo naka, ena shoot di loma, ena ba shoot di kira. But God is Lord, hallelujah. Give of the heart, hallelujah. Ena muna gota di kilo sera, hallelujah. Hallelujah. Ena mata ye prama, ena mata kena marama, hallelujah. Ni tu bano, ena to tu Amen. That's the beauty of the heart. Amen. How can we communicate so that you can look royal? Amen. Tine to so luto to mo sakara to mangana. Mati tu di klo ke na mama. Do donu kame na swile ke na kene kuli be ke mundo na be ka ke de na ngo. Na ki ni no so tabu kenda se no la mani do so mo na be ka tumba. Ni lo mo odo kada mure de warabi. Ni la mo ndo chiko. Na no be grabi ena makindo. Me luto mana. Na no ba sakara. Matin tu di kelo, kena non helu dulu, ena kai suri bikung dulu, bika kita ngambo, bika musik ifus, kingdom of, kami ni masa apa lagi, ibu setengah mai, yang taruh kalau cuma, ini taruh tu kita don kah, amen, ini boleh kita, haleluya, go quando beli umbo, seek ye first, or seek first. Kau beli, mata isana, nanu buat sagara, mata itu di kru, kena nona yang undul. Kalau beli, kena keluar, orang itu cumai, membeli dalam bos seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Boleh baru, amen. Baru itu raya, haleluya. Baru itu tinggal, baru. It is in the present imperative which speaks of habitual command. Amen. Listen to your city first, no. Madam, what? Send you city first. It is the present, which is now, imperative, which is a command. Meron basi kami kina
Então ka habitual. Ela costuma. Ok, você não tem muito aqui, é? Ela e sabe de tudo Las Vegas. Mas sabe aqui na calor no mato, que não era muito. O que candidato lá Las Vegas. Our story is that habit of seeking the kingdom of God and His righteousness. Ninguém diz soma. Ninguém diz soma. Eh? Something that is habitual. Onde não assumas, é tu não assumas. Onde não will botar, é will não botar. Amen. Na onde não loto, lá o meu loto é quanto mais não é. What is that? He's seeking first the kingdom of God. It's a command. It's a habit. Eh? Siapa? Amen. God must be the priority in the believer's life. Amen. Na kau kame, na YouTube na vinga no todo. Kaku ni dona kame mo susu taka na kalo no mbula. Kaku tele ni dona matakau. No I know. For that matter, na watimu o kaku ni mai yuwe na no moka. Me yuwa na kalo. Tiuna na watimu. Hallelujah. Yuwa na kato sento mo la ka yu. Amen. Sendo no mo yawo no mo ni wale yu. Me yu tua mana. Go. The kingdom of God. When we say together, the kingdom of God is the concept of God's reign in a person's heart. The kingdom of God. Yana no me bilu takina klo kina no mula. Yana mula utaro ina kina lalaka. And you too kina klo kina no mula in the heart. Is God reigning in the heart? Yana du taro na ina ngai soma kina waya nundu okenda. Praise the Lord. You make the choice. Is that the God reigning in your heart? Or if He's not, throw it out. Amen. That's the kingdom of God. Can you come on? Say, you seek first the kingdom of God and His righteousness. Leva do aqui, leva do dono. E último naquela vaca sama, no radicado que não. E tinha uma que naquela vaca sama nem the ethical sense. E tinha outra vaca sama nem legal sense. Okay. Eu não sabia about the Chishunga as my Lord and my Savior, legally unrighteous. Legally unrighteous. Yes, I know you righteousness in the ethical sense. Nakao ko ba yan? Kaya kau kasi tem tua balada nem tua ao sartava in the ethical sense. But legally unrighteous. Que na texto boa mostra tudo natural Jesus. The righteousness in the ethical sense. Amen. Hallelujah. Kaya na boa Torah. Amen. Basic kina righteousness. Amen. Kaya kau doon. Amen. Amen. Is that the Lord going to do it? Yes. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. You seek God and His kingdom, and you also seek righteousness. It's the way you live, the way you conduct yourself. Hallelujah. You should be righteous in the ethical sense. And a bullet to the Lord. Amen. Amen. It is doing what God requires and what pleases Him. The Kawana. The kind of the clothes. The Kawana. The kind of Marokina. Seba. The Mosinikum.
Bula ni ka o taki. Bula taka. Bula ni mo matua. Bula taka. And I can't see that. No sabo ka dona chuka. Eu ko sa super chuko. Na kai ko to kai. For righteousness of God. Amen. Hallelujah. O te te baka sa mi kana. Na tikine tolo. E na kena vero tunga era. Na tikine tolo so bulu tolo. Tunga na shule na ka ke na mo. Me kena kuri. And he will add or seek ye first the kingdom of God, and he will give everything. Katu zoko. Katu zoko mo kina. Katu zoko mo timo bina kina. Le yawa mo na katu mo mo le kena le kena sigi dai. Ni na bagai kurita ko pera ka kena. Para no no bosi dia la ku. You stay on there. Some of the katu mo ni wani. Until you seek God, make sure God is reigning in your heart. Amen. And you seek righteousness in the ethical sense. But go ahead and you see the victim in the capital and get it. And I don't know how to move the weekend and I'm going to be reminded to be the Israeli. Men allow me to get a go. Amen. And I don't know to make him or the level of Iowa. When I have to get a go. Amen. And I don't know. And I'm going to allow him to have a little bit of good to Zama. Because I'm going to go. And that was the one wasn't the one. He parted the Red Sea. I'm going to have to go carry Kimberly. The man because you are so valuable. Hallelujah. You seek God in His righteousness. Hallelujah. The Red Sea will be parted before you. Yes. You will go from that down. And then put on the front. And go my enemies. Hallelujah. And when you are going to be hallelujah. And then we will shake it out. And I can't see it. The Lord, I need to tell you. And back when you go by the mountain, hallelujah, He will feed you with manna. Amen. In a miraculous way. Hallelujah. Back when you get a manna, and I can't go to Israel, and some of them manna, hallelujah, and I can't go to manna. Hallelujah. For 40 years they were eating the manna from heaven. Yes. Hallelujah. And they know, hallelujah, suddenly it didn't work. We're out. Everybody can run the shuru. Run the shuru. The suddenly manna by. Amen. He's promising that He will take care of you. Amen. And how do we come in abundance? Never know the social reward of abundance. Never know. I'll catch you later. I'll praise you the worship and the singer. Go away. Never let the life short come as you told me. Tignan. Rosa will kill her. Rosa will do it. Now, He is able to do immeasurably more than what we ask or imagine, according to the power that is at work within us. To Him, to God, same God, to Him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations. The generation is in the group. Throughout all generations, forever and ever. Amen. When the group is in the He will do immeasurably more than. O kami remember that na share na pini mo no. No sa. Kung gawa sa Brasil.
Nangono mo itu dai kinike. Musa ta kutu chuna. Na. Eka so tu no musu. Sargela mo yo le education facility. Kemi. Asa ke kawi. O kamu yo ni akila ni na bango facility mo. Nobody. Isn't it a me bango? Isn't it imagine? I didn't imagine it's going to be like this. The place is going to be like this. I didn't imagine. But what happened? God did it. He did immeasurably more than what we asked to imagine. According to the power that is at work within us. Hallelujah. Like you know, to him be the glory in the church. We are part of the church. We are part of God's people. And not a kid natural, let me get it. What do you mention that in the what to want to set up in the world? What do you ever get some time in the law digital? Hallelujah. Look at the digital ones. They look at some time. Shouldn't do it. I didn't imagine it's going to be like this. But it's like this. Why? I'm coming. And so many million He's the one who can do immeasurably more. What we ask for imagine, according to the power, that's the power of the Holy Spirit that is at work within us. To him be the glory. To him be the glory. In the church, and in Christ Jesus, to all generations. Now bless you with the Lord and the love of the man. To the beloved one of the Son. Now when I was to my keyboard. Now when I was to now when I was now when I was healing, now when I was the pre-rise, now when I was salvation, now when I was revival. But don't move with the revival without that doing it. Everyone is not doing it, can't even do it. Say anybody don't know how to know. But the will go to Christ. Hallelujah. He does not tolerate pride in our life. We should be humble. We should walk with humility. Hallelujah. We should give him all the glory all the time. We know the mind of God. Every blessing that will happen in your life, to God be the glory. Everything that will take place, every care that will be experienced, to God be the glory. Amen. Amen. Hallelujah. Kalau kita akan kalau dengar, kalau rumah sakit, hallelujah. Kalau dua istri bertanya, kalau nonton bola, kalau kita ikan kami cinta, kalau kita mau cium nonton bola, hallelujah. Kita nonton bola play because of the kingdom of God, because of righteousness in your life. Glory. Kita duduk semua masuk. Amen. Mabuti sa ako sa ito minatulara. Amen. Amen. Kami sinilay. Tulog naman sa sinuwa siya. Doon nga naman. Sukira mo mas muna. Mas muna mo rin. Mas muna. Akalong mo na kalong. Hallelujah. Boss Richard. Amen. Amen. Hallelujah. Ganda masuk. Kami tutala na naman ni Sira Uchaba. Tama Yesu Kristo. Kami minachuna. Ele ke mami ke na musika mami ke beke muni. Mami lebe ke muni na klo na muni. Muni balete ke muni na klo. Kami bata kala ke mami na muni bos na balete na muni loma. Na balete na muni kawai. Na balete na ke mami beke na mata. We're so valuable to you, Father. Come in with the Lord, come on. Come in with the cover, take care of me. I'm going to know what's happening over where we are not talking about lemonade. If I'm in the middle of the street, you might call, hallelujah. Let me walk the whole time out to my room, nobody walks out. Let me walk in the time of nobody's favor. Let me walk in the time of nobody's provision. Let me walk in the time of healing, the miracle, the signs and wonders. Do it in your own way, Father, when they believe.
body. Give us the humility, humble heart, humble spirit. Yes, Lord. Take away pride from our life. Take away anxiety. We close the door of anxiety. We open the doors of trusting in God, trusting in the Word, trusting in the Holy Spirit, trusting in the blood. Yes, Lord. We're spiritual people. That's why we're so valuable. Hallelujah. We're washed with the blood. That's why we're so valuable. We're saints. Christ. That's why we're so valuable. Hallelujah. Can we just call it out there? Hallelujah. Nobody wants to go. Jesus. Hallelujah. Better. God can it kill and put it to matter. Better God can it kill and put it to matter. Hallelujah. Better not want to kill and put it to matter. Better pray on the place that kill it. Better come on kill and put it. Then you want to touch our people today, oh God. Fill them with the word and fill them with the goodness. Fill them with the peace, joy unspeakable. I was coming to the river, come to the packet. 7 years ago, the cloak in the name of the Lord. Live up to the Mateo. Nobody can a children like that can about but the money no name of life. When I never like a Kadima that can have the Jesus. Now I'm was with attack. The name of Bula must be the Jesus. Somebody, also I'm going to tell you become swimming to my now I don't know the to my coming to die. Never masu, you go worldwide. Assembly of God Church. Nicola Dominica. Worldwide Dominica, Nicola Colo. Back over the camera. And the door get in the number of sorrow. It's between you and God. If you need to be prioritized, take it